Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Meghalaya Land Forest Owners Association kapa lasyong ya ka executive meeting ha ka artarik unailar arjar khat khandai kala shimi ka rai ban ya trailang bat ka committee balathung da ka Khasi Hills Autonomous District Council shwa ban pha ya ka jing ai jingmut shakatanat forest jong ka sarkar jilla ha ka bayade bat ka draft amendment jong ka Indian Forest Act khat khandai spa saupunyo ha ka jing ekran bat ka Batisi TV u president ka Meghalaya Land Forest Owners Association uba B Poshna ulayato ba kani ka jing lang jong ka seng kala shimbet yakarai ba yamanta hi shipor kan yetre lang bat ka committee on draft amendment to the Indian Forest Act 1947 ha ka ba yade bat ka jing ai jingmut halor ka jingwan ra ya ka jing penbet thamai ha kani ka ain yada khlau jong ka sarkar India jing ibambe jongi menta ka lomba ila kami ya ilang bagi district council di niadon pembahasan remote naga sen balasya include ke member jom ke komiti ke bala konstitut naga Khasi Hills District Council di hakano kasngi kano ka torik bakin khat ingin elek lang bad hadir nang ta kau ke rai jom ni ke kado ke lomba ngin ya sen yang kum ke office bad ngin ya penbaik badu lawyer kami ki jimot ki ideas ki bangin ki contribute lang kata kesni agak in peluang ha bagi discussion peluang itu meeting kan tak ada kaya ni hadirin ka tu meeting ke bangilong hak forest head office Thailand tinggi pembaik bangin ke bahar dengan lagi kendo discussion tinggi kendo discussion tinggi ai sengongo mau yo siam mau response lagi sa tak ada bah kila terekam baik nado arhundu terjang Julai kila isu ya keneka notification but remember ke don kumbakan remote hamne dia kami ke meeting ke deka draft amendment of the Indian Forest Act 1927 mentah tergimpat laong ye namar ba ya kene kadang sak pending kene ndai kene kami ke besuk yang iki deman bangin go through ya kene ila ekran do menem makane ka tak dia ke an ke kanun mo ti kan dia besuk ini nagaliam sa persen dia tu kada-kada bangilay pembay nalor bangi don advisor gindon ro legal advisor ti hadir nang takin si ni sepe na markat kum go jingi pembay ka tu meeting ka forest department kanam ya claim da yo bani kan do ndai tang bangi kibol ki parties dos ngima ba ki kibol ha ndai tang bangi nakaliang jong ni kisam bahalang giadon NGO universities kemana giadon dengan tip ya gitu bikin sangan rah ya ke views anak punian joki ngin nakaliang kesem rumah rah tambah mat main hi te kalong kade ke jongi hi namangi de kitrai senong te kitrai Jakarta mo natrai gitu gibobon de kinam la kan ben ya like kan namarangi ke ketak yang itu ni kitrai te mo ngirai ba ngin ya engkat pada district council te tambah ngin hak di ban ra ya ki jimut jongi sia ka district council ba ngikwa kita ndai bangi suyai untuk kan ba ong district council ngin ya engkat ni hap kan mau ba kari India ba kisnaan be de jing sutu ba ka sokar ka di kata kendo nomor kata hari kom sya ri India ri ko di hangni ani ka an bul ka pun bagi ki penta ka ba ki pai ba ki di stup ba ni ka ta trai chaka ki di stup ba ka wei ka lom ba kani ka an kumba lo menta di stup ba ni Indian Forest Act ka kam ha ki ka tu kan ni jila kala trai kam ba andrai ki mut ban wara apat ya ani shabro wei ri India ba ka no uniform tarik wei kapaar ni UI hakikatin mai pang haka preamble ni ki ong ba kawai kalong ban meet the national development aspiration and also international commitment de ni satu kita kintin international commission commitment kamut ba kesukaan India ru kalau commit dia apa ya keren ka forest kamut ka kata ka merem au ne tra ya ka climate change mo
Di imat kidon ki kendon ki baka India kala komit lang hapo international. Menmera ki an le se ki ban ngia dashu. Jitu ko ba. Dai ka jinge per kalong tak ani ko baka long kala on ta ini ke long ba. Ka an ka thobe ya ka jing long trai kendo ka sarkar. Kali kejuk ka jinge kendo jinge wat ha ka tu ka kam mo ka kam coal mining ne ka wa ke quarry blo ingat aku juga kata di hajing sya kadi ka kam kadi bersak teng ka kadi na ka jinge ki cuma ni seng ha tu ka por bakilas kila de ka jinge ki cuma seng ha tu ka por ka bala belum ya ka sarkar Meghalaya bahatir ka jinge thiri tai ka bersani bah na law department bagi department kibla ada ya keren kisah wara ika resolution hapo assembly de susni bok akti por ba ki te sarkar dan ka empat don tu ka an tiap seng ka perking tiki kelak sarkar de haji kelak sarkar kini ki member hamnir ki try jaka ki try klau kini mudul ketua an kamak tat hadu on the file ka RTI hadu arja kendai sa shem ba klem pa ya ni ka resolution sedeli tak we kalau kepala mula berbudur syuk baik resolution juga assembly kepada kias teman-teman pemut kipas resolution sarkar di hajing syah di perkat juga hajing syah di Bristol itu juga besar kelompok resolution kalau baka ladan batok ya ki hindu pemut ki beli dia tahu nyumai kata kam kelaya mata kawan pihak sekali kau deh di kijing na katuka Forest Conservation Act resolution dari exempt pelaj ya kejelang Meghalaya nak jing trekam juga FCF kat kendai spa apa namar ba kidiki schedule area but kidisi council kila don lupa laki jongki Forest Control and Management Act kila don lupa dikatakan resolution golong pelaj yangi kat kumka para RAB jongka schedule dai kejuk kabaki pas resolution ni video video so kani kalau ka rai mutasi kalau pada karan baka dis council bakumno kinya kran biang baka sokar halau kani